Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayangeni ing banalamisa para king kapiestan ng San Bartolome Apostol. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Angel Amir R. Gamboa, Kura Paroko ning Parokya ning Santo Cristo del Perdon, King Villa Julita Subdivision, Siyudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Papo ni anak ang poning banal Espiritu. Amen. Kapatad, pinili ning Diyos sigpa agpangking para sana. At pepabanala na kapamilatanan ning Espiritu, ban mamintu kang Hesu Kristo, layon malinis king pangapisikan king dayana. Grasyang pong kapayapan, mantabe sanang labis-labis ke kayungan. At keka antimurin. Kaluguran kong kapatad, ngayon aldong iti pagmasusyan tayo, ing kapiestanan ning metong karing alagad ang pong apostol na ning ginutamong Hesu Kristo, San Bartolome. Miti po ng timong pamilya ning Diyos, kambe ning kapanaligan, ipanigaputamo ing patawara na katamo sana ning ipa, uling mitmuya king kamo ang pong ganaka. Ginoo, pakaluluan mo kami. Uling mi kasala kami keka. Ipakit me ke kami ing pakalulu ang pong lugod mo. At ibiyemo ke kami ing kaligtasan mo. Ing Diyos, alubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At kimpangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamuan sana kimbiye alang angga. Amen.
manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pasignakan mo kami king kasalpantayanan, aminubog kang San Bartolome, akapilan man tapat kang Kristo. Bustan mong maging tanda ning kaligtasan, ning kaya kang banala kapulungan, para ka rin sablang bansa king yato. Itiaduan mi keka o Diyos, kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibiyat magari kambe mo. King kami tunganing banal espiritu, manggaman king alang-angga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning kapahayagan. Ing meto nga anghel nga nakanako. Mekeni, ipakit keke ka ing babaeng maging asawa ning kordero. Liba nako ning espiritu at inatad nako ning anghel, king babo ning metong amatas abundok. Pepakit ne kanako ing Jerusalem, ing banal a syudad, at itipa manibat banwa, at ibat king Dios. Mas lagya iti, pauli ning kaligayan ning Dios. Kikislapya anting maulagang batu, anting haspe, at malino anting kristal. Makapaligid yang matas a pader, at atin yang labing aduang pasbul, ating bante anghel, king balang metong. Makasulat la karing pasbul, ding lagyuring labing aduang lahi ning Israel. Ating atlong pasbul, king dane paralaya, atlo king dane mauli, atlo king dane pangulo, at atlo king dane paroba. Ating yang labing aduang batong pundasyon ing pader ning syudad, at makasulat lareti, ding lagyo, ring labing aduang apostol ning kordero. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Dios. Ding kakaluguran mo, ipamalitara, ing ligaya ning kekang pangaari o Ginoo. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kekang pangaari o Ginoo. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya, ning kekang kayaryan, at ing kekang kayupayan. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kekang pangaari o Ginoo. Ipakilala dala ring sabla, ring mayupaya mong dapat, at ing maligaya ng kamalan, ning kekang kayaryan, ing pamag-ari mo, alang kapupusan, ari ka kapilan paman. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kekang pangaari o Ginoo. Makatuliran niya ing ginuking sablang dapat na, at malam ka ring sablang dapat na. Malapit ya ing ginu karing sablang tapat, amamaus keya, karing sabla, king katutuan, mamaus keya. Ding kakaluguran mo, ipamalitara ing ligaya ning kekang pangaari o Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita. Inginuman tabeya kekayo. At keka antimurin. Pamamasang ibad king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. King panuna ita, penintuning Felipe Nathaniel, inyang ikit ni nga na kaya,
Atagmuan miya itang mababanggit king libro na ning batas as sinulat ng Moises. At mababanggit mo naman karing kasulatan daring propeta, Jesus ning Nazareth, anak ng Jose. Nga nang kinutang Nathaniel, at inuwaring mayap alunto Nazareth, may kibati Felipe, tara lawan mo. Inyang ikit ng Jesus lalapit Nathaniel, nga nang migsalita tungkol kang Nathaniel. O yan ing tunay Israelita, kaya alakang akit pa magkunwari. Kitang ng Nathaniel kaya, makanano mo kong akilala. Bayo nakapainaos Felipe nga nang may kibat Jesus, higit da nakang at syulalam ning dutong ahigera. Nga nang Nathaniel, Rabay, ikayng anak ng Diyos, ikayng ari ng Israel. May kibat Jesus, maniwala kawari uli mong sinabi ko kang higit da kang at syuking lalam ning dutong higera? Migit pa kanyan ing akit mo at tiglong ng Jesus. Ing katutuan sa sabyan ko kayungan. Akit yung mibuklat ing banwa at ning anghel ning Diyos titipala king tulid ning anak ning tao. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa papuke ko ngani. Maya payabak po among. Ngani pong sana payari nining pandemyang iti, niya po. Metong po karing bagi, darakal ng darakal, niya po. Yapin po yung miyayaliwang pisasabyan, niya po. Yapin po, anyapang pandemya, may uso no ring marites, niya po. Sabi da po, mimimwala po kano ring taong ating lagyong marites, ngayon panahon na ini. Pero po, nakarakal na balita, niya po, ing midadala kay katamo. At ining balitang ini, dadaladan nung nino-nino. Pero yung kutang, yapin po ini. Po tagalang itamo pong Kristyano, kalingwan tamo, na itamo yung minuna dapat marites. Po. Itamo dapat yung minunang magdala king mayap a balita. Ning kayo po kasi paisaul tayong mayap a balita, karing miyayaliwang balitang dadalada ring aliwang tao. Sometimes we want to hear different news rather than the good news that we must bring to one another. Lawin niya po Felipe, niya po, indela na kang Nathaniel, yapin niya yung maya pabalita. Ikit mine Jesus. Siguro itamo po, kutangan tamo, niya po. Have we shared about our faith to other people? Niya po. Ita pong, nung ikit mo yung makanano kasanting ing mamasang Ebanghelyo aldoldo ban kanta akit me nung makanano yang makalapat king biemo iti. O nung makanano ing milagro na ning pamag nga ding rosaryong aldoldo tigkil ni ing biemo. O kaya ne po nung makananong king mismong kay kang pamigunam karing banal ne po. Deti gewada kang mas maburing maging magkapilit maging banal king kay kang aldoldo pamibiebe. O yung saya, ang pupayong tula na ning pamangumpisal. Ne po. Ning kayo po, ito yung metong karing bagi, kulang kay katamo. We do not actually share our faith. Tani po dadala, ing maya pabalita na ning kay katamong kasalpantayanan. At nung tayo dadala, ing maya pabalita ning kay katamong kasalpantayanan, pota, we have been missing out on the people that should have been converted. Retang taong dapat may tagkil kapamilatan tamo. Huling itamo, etamo mo migsadita. Lawen tayo po, ne po, Felipe, ikwaning atagkil Nathaniel. Agyang niya pong minuna, ing reception ng Nathaniel, nano po, atin waring mayap lumwalken. Ne po. Pero lawen niya po, pe patinag Felipe. Ne po. Sinabi na, tara, lawin mo. Po. He was that convinced. Po. Makantaya po kakonbinsi Nathaniel, Felipe, na sabihan na keka, kini lawin mo. Panti mo po kareta pong magtinda.
Po, tapong konbinsido la ketang karelang titinda. Pwede dang sabihin kaya ka, Kenny sibukan me. Kenny takman me. Kenny lawin me. If talagang convinced tamo, siguro itamo po, lawin tamo. Is it because we are not convinced with our faith? That's why we cannot share it. Po. Puta, itamo mismo, mag-alanganin tamo king kikatamong kasalpantayanan, anyapin, tayo papasyag ka ring aliwang tao. Tayo share ka ring aliwang tao. Kadwa pong bagi nga ng Kristo kang Nathaniel, ikit da ka at syuking lalam ning tanaman higera. Po. This is actually a figure of speech. Puri nang sabihan, Nathaniel was already trying his best to search the scriptures. Po. Pantunanan ni nga pong ginuking kayang biye, kapamilatanda ding banal na kasulatan. At sinabi ng Kristo kaya, ikit da na kang manintun. Siguro itapoy metong ka rin dapat tamo mo namang lawin king biye tamo. Itamo po, do we still search for the Lord? Panintunan tayo pa'y nga pong gino, king kekatamong pamibiyebye. Ning kayo po kasi, itamo ngening panahon tamo, we are stuck ketang kapanintunan. Po, na ing buri ng sabyan, the material things. Ita pong basta't ating kang kapanintunan, buri ng sabyan, itang material abagi, apo provide mo. Pero ingkutang. Po, yapin po ini, did not the pandemic teach us a lesson? That in the end, yes, material things are important, but there are more important things than the material things. Ing magkabye kay katamo, aliwa mo rening material abagi nga reni. Dapat ing magkabye kay katamo, ing bagi pagkabye na ning kay katamong espiritu. That our spirits are still alive. Because yes, you can be breathing. Yes, you can be eating. Pwede ka pong mamangan, pwede kang mangisnawa, pero alaning espiritu mo. Metening espiritu mo. Anyapin niyang pandemya, dakal na rin may nga depress sa tao. May nga lungkot in karelang biye. Bakit? Kasi king kamatutwanan, what died, what was infected was not practically them. Ela may apektuan king COVID-19. Ing may apektuan ing karelang espiritu. Their spirits were the one infected with a virus that sometimes could not be healed by any antibiotic. Maya pa ing COVID-19, ngini yata, 5 days mo, mag-isolate ka, okay na ka. Pero yung kutang, potang may depress ka. Potang mila ko nakagana, King Bie. How do you cure that? Nano'y nga sali mo king butika, ban kanta, mi balik yang pasibayo itang gana mo king Bie. At ita, ing sasabihan na kay katamo, only one thing can actually bring the Spirit back to us. And that is to search for the Lord. Panintunan niya nga pong gino. At potang asumpungan mi, potang akatagmumi nga pong gino. Mamyeyang biye pasibayo keka. Agyang mita singay gana-gana. Baliyo po, ngayon pong panahon tamo, mag-wonder ko. In Pilipinas, agricultural land country tamo. So, dati mo po, anyang anak tamo. Pota pong dumalan la ring truck, magdalang, nangos kanini, magdalang sugar cane, tatagalan tala pa. At itamungan, mamangus tamungan dating sugar cane. Asa saliya pa yan kimpalengki dati. Ot ngini, halata mo nga sukal. Sabi na po ning Department of Agriculture, ing tutuki po ka nung magka-shortage, asin. Sabi ko, ginuko nga ko ing buong Pilipinas,
Makabalot ya, king dagat. Sea water is the provider of salt. And now, there will be a shortage of salt. Sabi ko makanyan, kamangha-manghay ni nga ako makanyan. This is something to think about. Eh? Pero po, tapo, baluyo, naning mila ko. Ing mila ko is the zest to produce these things. Mila ko no gana ring tao. Eh? Sabi da yung solusyon ka no, land reform. Sabi da yung solusyon ka no, dakal pang abono ing biye ka ring farmers. Pero yung kutan, bisala pa. Bisala pang mananam. Tingaliwa ka rila, they have sold their lands because they have given up completely. Mila ko na lagana. Eh? Makanyan mo naman po. Tingaliwa po ka rin kay katamo pong gagawang asin. Mag-construction na la. Bakit? Kasi mila ko no gana. Eh? When the spirit is the one killed, potang mila ko ni gana mo, agyang nano pang ibyeda keka, alana. Po, anyang minunang panahon, ada rin tao, kahit magdildil lang kami ng asin. Because they had the zest for life. Atin lang gana para kimbye. Anya, agyang asin mo, ingkanan mo, okay ka. Pero potang mila ko nakagana kimbye, agyang litsyon niya pa yung harap da keka. Alana. Kapilan pa mo po, atin po metong pamilya, sinabi na kanako, niya pong magmisa ko. O na ano pong kay Matena, kung makanyan. Actually po mo nga ng makanyan, 99 years old. Oh, ako. So nano ako makanyan, may kasakit ya nga ako makanyan. Ali po nga na, tinigil niya po. Itamo po atin tamong konseptong makantay da. Itang tinigil, buri nang sabyan, bisang mangan. Pota pong metwaning tao, bala mo po there comes a point in their lives when their spirit is actually already gone. They are still alive, but the spirit has gone. The zest for life has already gone. Okay mo po ita nung 99 years old na ka. Siguro, sabihan mo, okay, nita mo, 99 nerigin. Pero, sometimes, some of us, ila pa man po miras 30, ala nung espiritu. They don't have the zest for love, for life, and for facing up the challenge of life. Let us ask the intercession of Saint Bartholomew to give us the zest to live and look for the one who can give us the spirit that we need to live our lives. Amen. Pakamalan kong kapatad, manalangin tamong tahimtim, kingi patamong at syubanwa. Itugtog niya sanang labis-labis ang espiritu na ning kayang anak, king kekatamong kapamisanan at king mabilog ng balayan. Katamong manalangin, Ginoo pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. Ginoo pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. Ing espiritu ning kabyasnan, patnubayan sa ing Santo Papa, ding kekatang obispo at pari, at ding sablang talatuki ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. Ing espiritu ning lugod, pisan metong ano sa aking kapayapan at kagalangan king metong at metong, ding sablang bansa ning yato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pasignangan mo ing kasalpantayanan mi. Ing espiritu ning pamamatula, lunasa na sana ing kapagsubukan ding kalulo, ding masakit lalo na retang ating COVID-19, at ding sablang daralan kaligaligan,
ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasikdangan mo ing kasalpantayanan mi. Ing espiritu ning tetagan, ipagkalubnasan na kay katamu, ing pamanatiling darapat mayap, lulugod king Dios at karing paratang tawo, at gawa nakatasan ng matenakan at alapatutukang Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasikdangan mo ing kasalpantayanan mi. Tanggapan na sana ning Dios ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan. Ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live. Karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo. Ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis. Ring makapasubaling kapagnasanda, Rimao Pelayo Marin, Nucom Family, Charina Garcia Paredes, at Nathaniel Garcia. At ring kapagnasanda ring kapatatamong magmasusi, King Aldo ning Karelang Kebaytan, lalo na i Joseph H. Gonzales at Mary Jo Anyabut. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatadtamong meyango na biye, lalo na ring meyango biye pauli ning COVID-19, antimurin ring meyango biye, Alan Nucum, Primo Matreo, Pedro Capulong, at Erlinda C. Campo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pasikdangan mo ing kasalpantayanan mi. Hoy paming at subanwa, tiro mulat binayo ring puso ding apostol, kapamilataning kalam ning espiritu ning kayakang anak. Kapamilatanan niting kalam mo rin ning espiritu, ipagkalog mo ing parati king mabiyasang mibabayo puso at magmaragul king at miragul king alagad na king ning anak mo, Yesu Kristong ginumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto siklupan, uli ni kekang kayapan. Tinggapi ay tinape, mayampang ni kekang, tinape bunga ning gabon. Ipuri ang Diyos kapilanman, uli kayang kayapan. Ibiyetala kaya di nga ininggamat mo, ingke katang sablang dapat at kapagmasan. Manalangin kayo kapatad, bani kakatamong daon matanggap la, arapaning Diyos sigpanglubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Hoy paming miglalang darawon miyakeka, iting sakripisyo ning kapurian, kaniting kapiesta ng San Bartolome. Manano na sanang pauli daring ke ang panalangin, miras ke kami ing sahop mo. Itihadwan mi, kapamilatana mo ring Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin, itasyo la ring pusuyo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong ginung kekatamong Diyos. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunipin, karapat dapat ampong matulid, ing purya nampong pasalamatan da kakapilan man nampong numan karin oy pa. Diyos king alang anggat lubos mayupaya. Ika ing alang anggang pastul, aparating mamantabe, at lilingap king kekangkawan. Kapamilatan daring apostol, ingyatan mo kami at parating ipagwalo. Gewa mong pastul ning kawan mo, ban makirake king obra ning kekang anak. At ibat king kabilyanda karin banwa, patnubayan da kepa ang gana king kasalukuyan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel,
karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe kami kingalang tuknang dambabiya kapurian keka, at ngaming ening pupuri. Banal, banal, banal yang Ginoo, Diyos sa mayupayan. Mituyeng banwa at inyatu, Gingkekang ligaya. O sana, Gingkakatas, katasan, Hosanna, Gingkakatas, katasan. Hunya indaratan, King lagyuning Ginoo. Nunya indaratan, daratang King lagyuning Ginoo. Hosanna, Hosanna, Gingkakatas, katasan. Hosanna, Hosanna, Gingkakatas, katasan. Ikapining banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinite pagparalampumi. Itugtog mi espiritu mo timong titipang ambun kareting ayin ni. Ban mi pabanalan lat para kaya kami magawa no mang katawan ampong daya. Ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitambingin mi panganyayaya. At bayo na kusang lubdinaw ning Biena, kimpamaylasang pong kamatayana. Kinwaning tinape, pepasalamata na kampong pinuri. Piraso ning tinape, dinuang niti kaning kayong disipulo at ngana. Kuanan yeti, ikongan at mangan ko kaniti, uling iting katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kebat ni ngapunan, kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kampong pinuri, dinuang niti ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan yeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bayong pong alanganggang tipan, amibubu para kaya kayong pong para karing sablang tao. Panketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o mapamakalulungi pa yung kamatayan ng pupampamanyubli ng mebye. Daraw piyak kay ting tinape ning biye ang po yung kalis ning kaligtasan. Dahil min pasalamatan keka,
Impepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ang pong sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulok king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kami anting metong ning banal espiritu. Kanakan may huwag paing banal mong kapulungan na makalaganap king meto yato. Bahan mi ganap king lugod, kambe ng Francisco apapami. Florentino a obispo mi. Pasiano kaya kang obispo emerito, ampo pa rin sablang pari ampong diakono, at ning sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ning kapatad ming minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pamanyubling mebye. Idala mo la at ning sablang miyango na bye, king pakalulu mo, ketang masala mong arapan. Pakaluluban mo kingan. Gaon mo kingan karapat dapat magkamit king bye alang angga. Ban kaya benang Nuana Virgen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambera ring nuan mong apostol, lalong-lalo na San Bartolome. Kambeda ring sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka baning panahon, apuryan ang pong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Jesukristong anak mo. King kapamilatana, kambe na pong kaya. Kagum ning banal espiritu, sablang parangal ang pong ligaya keka, o'y panglubos mayupaya, manggaman king alang angka. Amen. Ingi pa ang po yung ginuta mong Jesucristo, pigkalam ni kekatamo yung espiritu, kambe ning kapanaligan ng pong kalayan daring anak, agnanag ng tamong ening manalangin. Ikabos mo kami kisablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon ni. Banging kaso paning pakalulu mong mitimawa kaming parati, kim pamanali paning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabang paninayan ng pompagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos, sa igpaming ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sa babalik na niga kaming kasalanan. Nunay pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal mong kapulungan. Pamayapan me, pumbilugan nagpangking kaburyan mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alang-angka. Amen. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Yang pangtaying waganing kapayapan king metong at metong. Cordero ni
Ngayong kordero ning Diyos, ngayong milalakoking kasalanan ning yato, nuhan laring dara no pampong kakawa, uling mi pakabisyan la. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan, kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasal, Panginoon ang balikan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin, kayong mga napapagalaking pagiging hawahin, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaling. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayong ni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mowari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, kabang pagmasusyan miya ing kapiesta ng San Bartolome. Tanggapan miya sana ing pangako ning kaligtasan. Aso panakesana king biye ketiking yato at king biye paintungol. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo. At keka At antimurin. bendisyonan na kayo ning mayupayang tutong Diyos sing pa. Poning anak ang poning banal Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, ing tulaning Ginoo yasanang maging sikanan nyo. Salamat kin Diyos. Ingin duming balen kekeng
Inganggang emalempig dalamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat. Kasalpantayanan, niyunlat, milagnahin pamikalukot, agad